Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning and happy Mother's Day to all our mothers. Manuia le aso sa tina. Ina ia tatu tina. Ia me se fo inisi o longo whaiona. Whaalongolongo mai ne ni taiao. Happy Mother's Day to all our mothers, and especially some of our mothers that are listening online. And welcome. Welcome to the house of the Lord. Welcome to this time of worship as we open up God's Word to hear God's Word for us today. So te ine tatou le tatalo ia ona tatou whanongo le whatasi mau le fionga pa ia le atua. Let us pray. Father, we thank you for this morning. We thank you that we see your faithfulness, Lord, and the health and the well-being of our church here today. We thank you, Lord, for your hand over us as we traverse the week, as the mountaintops and the valley low, Lord Father God, of this week, but we still see your hand of protection, your hand that keeps us, your hand that provides for us, your hand that shields us, your hand that helps us in our time of need. We have never underestimated, or we've never gone wanting, because you have always provided. So Lord, we thank you. And once again, we come before you this Sunday. Help us, Lord, help us to hear your word, help us to understand your word, help us to know your word, Lord Father God, that it may continue to lead us and guide us and our families. We give you the praise in the glorious name of Jesus Christ, and we all say Amen. Amen. Yeah, le tua. Le nita au ole atato amataina ile mataupu fo ole Iakopo, mataupu le efa. Ole taiala le lingo te fefaauoa'i ia le faipu mua se yo ile faipu ono. We've been looking at the book of James in the New Testament in the Bible. And the book of James, written by this church, or the first church leader of the first century church, to believers, and also specifically to believers of the Jewish ethnicity or ethnic group. I taanga le nei ono tatou matamata pea I le fefaauoa'i o tofotofonga o le tangata Kerisiano. Pe whapewhea ona whaamaonia le tangata whaolaina. Pe o le autu atoa le o le tusi le a Iakopo. Ma tofotofonga ua au mai e Iakopo. Le taanga le nei o le isi fo I la tofotofonga foa. So we're going to introduce a new test. So we know that the book of James is a series of tests. And these series of tests are to, James helps guide the believer and the reader. How do we authenticate our faith? That this faith that I have is for real. That it is true. So that's what we've been journeying through for the last few months. And today we look at a new test. So we're going to be listening to that today. So we're going to read the Word of God first. Tatou whaitawina mo mua le upo le atua. Tatou whaitau mai whaipu mo mua se o whaipu e ono. And we're going to read verses 1 through to 6. Whaitau mai whasa moa, maua ia. Mai hea tawa mo isa o ia te oso. E leo ne ia. Mai o oso mana o leanga. O lo tau I o oso titino uma. O oso tuina nau. Ai le paua. O oso fasioti. O oso losi. Ai to te le mawhai o na maua. O oso femisai mawhai taua. Ai le maua. Ina o oso leo le atu. O oso wole atu. Ai le maua. O wa o le atu ma le wha le tau. Ina ia wha umai ia mea I o oso tonga leanga. O oso tane muli luai. Mawhawhine muli luai. Tau te lele o ea o le fefaauoa'i ma le lalolagi. O le hita lea I le atua. O le nei, o se fefaauoa'i ma le lalolagi. Wa pea o ia maita I le atua. Whata o so ea ua whai mai fua le tusi. O le loto o lo nofo I tonu ia te oto. Ua nau ia I le matatua. A ua foa I mai e ia le alofa tunoa e sisi. O lea ua whapea mai mai. E te atu le atua I e whaamaua luma. Ai foa I mai le alofa tunoa I e whaamaua. I'm just going to read the 6 verses for us in English. Verse 1.
where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desire for pleasure that war in your members? You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Adulterers and adulteresses, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealously? But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. So we've been looking at the book of James with regards to these tests to authenticate a true believer. The first test we saw was the endurance of trials. The second test we saw was in the times when we are tempted that we do not blame God. We saw that in another test was response to God's word. We saw that God's word is a mirror. That we're not ones who look at the mirror of God's word and turn away and forget, but we're ones that look into the word of God and be transformed in our lives. We also looked at there is a living faith and a dead faith. There was that test, if we remember as well. There was the test of partiality, that we do not show favoritism towards one group of people over another group of people. We also see that there is a test with regards to our speech. What does the tongue sound like? Because it comes from our hearts. And then last week we saw, to end off chapter 3, we see that there is a worldly wisdom and a heavenly wisdom, and there was the test in which we must walk out our faith. O tātou matamata o loo iai ni vaenga ese e mawhai ai ona vaava'ai fo le tangata whaatuatua, pe whaamaunia lona whaatuatua, le toftofonga o le onusai, le toftofonga o le whaososonga, le toftofonga o lau tali atu i le upo le atua, lau whailonga tangata, lau tautala, le whaatuatua ola po le whaatuatua mate. Tātou matamata fo ila le vai asona tea nei, i le poto mainunga, lena whai iai le mata upu e tolu, o le poto mainunga, wha mai whai pa skuman fitu o le mata upu le na e tolu, wha mai e mua ona mama. So vaenga umalama i le o langa tangata Kirisiano, e mawhai ai ona tilo tātou taitasi, i lo tātou o langa wata ua nei o le o langa whaolaina, pe whaamaunia, po o savali ai la le tangata whaatuatua. So we know that all of these tests, we're probably now looking at our own lives, and as we journey through this week, we probably looked at our lives and said, okay, how do these tests apply? How do they apply, and then how do I apply it? So we'll vaenga umalanga ia, e mawhai ai ona tātou tilo. But as we read through the book of James this morning, chapter 4, I'd like to highlight verse 4 of chapter 4, because this is the sort of the crux or the theme of these 6 verses. O le whai koe wha, e pe wha autu wai le manatu i le tai au le nei. Wha mele whai tawina o le whai koe wha o le nei. O se fia wō male lalolagi, wa avea o ia, maita i le atua. O le autu o le tai au le nei, o tūlanga whaingata i le fefaauoa'i male lalolagi. O le isi la tofonga na lea a. I whai upu nei e ono, o lea au mai eni manatu se tolu. O manatu nei e tolu, tātou te wa ai le whete e na inga. E iai le whete e na inga, tātou te wa aia, pe a iai le fefaauoa'i, po o le wō a le tangata wata ua o le Kirisiano, a e wō atu o ia i le lalolagi. E iai la le whete e na inga matangata, e iai le whete e na inga i totonu lava o le tangata lava ia. Ma le muli o te whiatala noa i le whete e na inga a le tangata ma le atua. So today we see our verse 4, it has a line that reads like this. Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. And that probably makes sense to a lot of people, but we're going to unpack that because that is the theme of this next test.
is what does the friendship of the world mean in 3 ways. And I've entitled this sermon, The Dangers of Friendship or Being Friends with the World. Number 1, there is a conflict that one would have with others. We'll see in the text. The other part that we see in the text, that there is a conflict within yourself. And the third part that we want to look at, there is a conflict between you and God. So let us begin. Whamaile whaipo mua mua, mai whea, taua, mamisa, mai ate o tō. We start at the very first verse. A tatou mata mata le whaipo mua mua, o I tatou te loai, o lo iai se vaenga o le tino o le au whaatuatua o lo tūsia iai e Iakopo le tusile nei, o lo atania mai iai le taua mamisa. So lela e malamalama tatou I upu e rua nā. Ai a tatou mawhauwhau o le whatoa uma le mata upu e tolu. Whamai le mata upu e tolu, a le poto mai lunga e mua mua o na mama, I le ua file mu, anga malu, ngana ngofie, e tumu I le alofa. So manatua o ata va aia le nā o le tangata whaatuatua. Ai a mata le mata upu e whai lona whai upu mua mua, whamai le tala Iakopo, mai whea tawa mamisa, oi yate o tō, lona winga, o loo iai I totomu o le lio o tangata whaatuatua, I lātou o e ta ua o kerisiano, ai o loo va aia I le tawa mamisa. Lona winga, uso matua whaafine, I totomu o le whaalapotopotonga a le ainga whaakerisiano, e le tatau ona I loa ai le taua mamisa. So o lo tūsia Iakopo le tusile nei, maha o awinai, o lo iai ni vaenga o lo whaapea o na pelongia I lātou, whaapea o I lātou o kerisiano, ai o lo lātou whaia peba ai le vaenga dea, I lo lātou o langa o taua mamisa. I was just explaining in the Samoan verse that we ended chapter 3 last week with regards to what does it look like for a believer to have heavenly wisdom. And we see that first of all, the heavenly wisdom is pure because it's from above. Then it went into that list of being peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits. But James goes straight for the jugular in chapter 4 and he says, but where do wars and fights come from among you? He's talking to believers. He's talking to those who are part of the church. But when he says among you, he's obviously addressing that there are fights and wars in amongst the brethren. Therefore, there are those who profess they are Christians, but they see there are wars and fights. Let's have a look at our 2 Corinthians chapter 6. If you can quickly turn your Bible to that verse, because Paul says these words that in amongst believers we're trying to highlight that wars and fights should not exist. Why? Because Jesus says you must love one another. Jesus says to his disciples, if you love one another, the world will know that you are my disciples. So the view of the world of the church should be that we are a church who love one another. Ole atania, ole soifuanga, ole ekalesia kerisiano whaamaoni. E le tatau ona iaile vaenga lea o taua mamisa. Whamai upua Paulo I le lua koronito nā ta upu e ono. Whaipa suma wha. Whamai aua tau te amo wha le ngatasi. Ma e le talitonu. Awa pe wha pe whea ona wha atasi o le a miotonu. Ma le a mioleanga. Pe wha pe whea ona maafuta o le mana malama. Ma le po uli uli. Pe wha mamafa e le apostolo. E le tatau ona iai vaenga ia e lua I totonu o se mafutanga. Wata ua o le mafutanga wha aleananga. That when we read 2 Corinthians chapter 6 verse 14, and it reads these words in that verse, do not be unequally yoked together with unbelievers. So here Paul is addressing that in amongst the church, there should be no false believers. So James is addressing that there is. Paul is saying that there shouldn't be. So we as a church is another way to check ourselves as a church. And so it says there, he's saying to the Corinth church, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness?
and what communion has light with darkness. So if I'm a mawhala le manatu lea I le tae au le nei, e le manatu momua o le whetee na inga maisi. So the first part of our sermon is with regards to if you have friendship with the world, the danger there is that there will be conflict with others. So the first verse of chapter 4 in the book of James, as he introduces this new test around loving the world, being friends with the world, he says, where do wars and fights come from among you? The meaning of the word war there is disputes, quarrels, and strife. The meaning of the word fights is a military term. It's to combat and to battle. So this is a fierce battle in amongst the church that James is writing to, or in amongst the believers. O wingo upuia o au mai e Samoan e Iakopo fa mai fea taua ma misa. O le upu lea taua e sau mai le upu lea o le taua lea tātou te waaia nei I tu au ma lātou taua. A le upu lea misa e sau mai le tau wha misa, e sau mai le upu le tau wai misa, pe o upu nā wha Samoa. E mawhai ai o na tātou wha malama ina I le manatu le au mai e Iakopo. Ona, a whai e alofa le tangata I le lalolagi. A whai e whaawō le tangata I le lalolagi. E wa ai ai paenga laia o le misa, o taua, o tau punga. E o lava I le malusi anga le tātou te wa ai ai I vaenga au o lo tau. Pe o le malusi anga le nā o le ata lea o lo wa ai ai Iakopo. O lo o filongia I totonu o le ekalesia. A le lawa mai Paulo, e le tatau o na mafuta le malama ma le pouriuli. O le isi vaenga le whaamauni ai, o lo mafuta I totonu o le li o lea o lo tusia I Iakopo lana tusi. Tangata o lo whaapea mai o lātou o Kirisiano, ai o lo whaatpumisa, o lo au mai le taua. So that we can see here that in amongst the believers that James was writing to, that there is a danger, because he's addressing that in verse 4. Whoever therefore wants to be a friend of the world, one of the first dangers that we see with regards to one who professes they're a Christian and yet are still friends with the world, that there is fights and wars that would bring into the gathering of believers. Does that make sense? We also read that Paul addresses it in 2 Corinthians chapter 12. Later on in his book of 2 Corinthians, he says there to the church, for I fear, lest when I come, I shall not find you such as I wish, and that I shall be found by you such as you do not wish, lest there be contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, backbiting, whisperings, conceits, tumults. Those things should not be present or evident in the church. Should not be evident in amongst the believers. E ofo I le tusi tau nā o lo tusi e Paulo I le tusi muli labo le lua koronito au whaasolo na whauma na tusi le lua koronito mtapo se fulu ma le lua. Whai koe lua se fulu, whamai le upua Paulo, awa o te fefe, ne I loa o tau e au, e le I whaapea ona o loto I ai. Pea aua watu ne I loa fo I au e o tau, e le pei ona o tau loto I ai. Ne I ate o tau o misa, o wha matataua, o wha lotoa, o whina vale, o upu e senga, o tua upua, o loto wha whewheteina, o wha le taukulea. Tautonu e manatua, mai tātou, I nisi o tātou mawhutanga sa iai, tele o wei te mea mawhaina awe elo manatu, wa ai e mea o misa, ma taua I tonu o mawhutanga, ai ua au mai ele fionga pa ia lea tua, o lona mafuaanga, nai o lo o iai peta ngata, o lo o loto I le lalolagi. Ma o lo au maia I to tonu o le mawhutanga, le la pe e la pata I ai Iakopo, ba ai po o wha maonia le wha atua tua. Ai sea, e wa ai winga ia.
o le taua, o le misa, o le tau whaapisa. Le alai whai mai ea Paulo i le ekalesia. Awane iai le whaalotoa, le whinau vale, o upu esenga. Awa ele o anga matuia, ale tangata whaatuatua. Praise the Lord. That when we look and when Paul says there should not be things like outbursts or jealousies or backbiting or whisperings in amongst the gathering of believers. And I just said in Samoan, I recall, a few times growing up in the church and seeing some of those scenes, which is quite interesting. But then now as a believer, okay, the church, the true church of Christ, this should not be evident. Why? We should love one another. That's what John says, to love one another. How does the world know that we are believers, that we are true disciples and followers of Christ? Because of our love for each other. Praise the Lord. Amen. Whapewhiana I loa le lalolagi, e moni le mele tātou te o mai ei, ma tātou tapua'i ai, ma tātou lolotu ai, le aso sā ma le aso sā. E whaamaonia, ono la tātou whialo whani, mana i upu nai whaonga e Ioane o le alofa o le tasi, I le tasi. So for me, le whaipo mō molena, that first verse of James, chapter 4, he moves us straight into that second test with regards to there's this friendship with the world, but it will actually bring conflict with others. O lo au mai e le whete e na inga lea, lewa ai ai, le wha mai whaipo mua mai whea, taua mamisa, oi yate o tau. So le lai tusi tuai Iakopo, he's addressing this from the very first verse. Second, we see in verses 1, the second half of verse 1, through to verse 3. For mei lea leina lona lua nā whaipo mua, e lepo lea nei le mata mai whea taua mamisa o yate o tau. For mei lea o Iakopo, e leo le nei mai yo o tau mana o leanga o lo o tau yo o tau tino uma. O le manatu luna lua, e le ngata e wa ai le whete e na inga o maisi. E wa ai foi, e iei le whete e na inga I le tangata lava ia I lou lava tangata. So o le manatu luna lua o te whiatala noai, ona o le ata le tātou te wa ai wha mele whai upo e lua, ua o tuina nau, aile I maua, ua o tau whasioti, ma o tau losi, ai tau te le mawhaia o na maua, ua o tau whemi sai mawhai taua, aile I maua, ina ua o tau le o le atu. O le manatu lona lua le au mai I, o le whaawo I le lalolagi, po o le tulaga e whaapea o na faigata ai, le whaawo I le lalolagi, po le fefaauoa'i I le lalolagi, tātou te wa ai ai, e iei le whete e na inga I le tangata. O le ale ata o le whete e na inga lea, wha mai le leina lona lua o le whaipu mua, wha mai e leo le nei ea, mai yo o tau manao leanga o lo o tau, yo o tau tino uma. So the second part of what James is trying to take us through, that the second danger is not only there's a conflict between one another, if there is a professing Christian, but they still bring war and fights into the circle of believers. But the second part is because there's a conflict within themselves. And we see this in the very first verse, and it says, so James is asking, where do wars and fights come from? James responds in the very first verse, and he says, do they not come from your desires for pleasure that war in your members? So let's unpack that a little bit, because when we read that, it gives us an in-depth where all of this fighting and warring comes from. It actually comes from the desires of one for their own pleasures. So the meaning of the word that is there is desire for your own pleasures. Another meaning for that word pleasures is your own lusts. The lusts of your own members. It says they're members, and that's not talking about the members of the church. It's actually talking about your members of your flesh, your emotions, your mental state, your physical state. It's talking about your own desires. So I'll tell you, no mai le whai umana whai puna, wha mai e leo le nei ea,
e mai yo o tau manao leanga, o lo o tau yo o tau tino uma. E leo tala noa mai le taua ma le tu tino keriso. Lei o lo o whai mai le aposto, le tangata le neo Iakopo, o manao leanga, o lo o tau i o tātou lava tino. I tuina nau o tātou lava tino, le iei le mawhauwhau, le iei le loto, le iei le angango le tangata, o vaenga lava ia, e maasani lava, o na maua ele mea lea, o le whete e na inga. Aisea, na le whai mai le yuta, alona mtaupu na e mua whai pue se furu ma le valu, wha mai na lato whai atu yate o tau, e iai o naso e ngata ai o tangata tau wemu, o e sava vali e tusa ma o lātou lava tuina nau male whaale matau. O le ale mea na, o le whete e na inga lea, le whete e na inga fo i lea le whai mai e le tusi aroma a lona matau pue fitu, e whaapea i le upu a paulo i le ekalesia, whai pue lima, wha mai a wawa ngaru lue mana o leanga, talu le tū la fono i o tātou tino, ona o i la le tino e tātou, e fua mai iai ni fua e oti iai. Le whete e na inga lea o lo tala noa ai le tusi pa ia. That when we look at the conflict with self, we read a verse like Jude 1 verse 18, where Jude, and he writes, he says, in the last days there would be mockers in the last times who would walk according to their own ungodly lusts. So there's that conflict with yourself. There's that conflict within you that Paul addresses in Romans chapter 7 verse 5. And Paul says there, for when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. That's that conflict within yourself. That's the conflict that we lust after or desire after things that pleasure ourselves, our emotions, our mental state, our physical state. So here we see that the friendship of the world will create this. And so James is saying here, he's saying, do they not come from your desires for pleasure that war in your members? So these are the marks of an unbeliever, one who is friends with the world. Remember, today we're talking about the dangers of friendship with the world. And James kicks it off and he says, it comes from your own desires for the things that pleasure you. O ila, tātou te mauma iei, o le fefaauoa'i ma le lalolagi, e mafua mai, ona o le tuina nau lava o tātou lava tino. Ma mea e manao ai le tino, ma le tuina nau o le tino. Amen? We've gone a bit quiet, but that's okay. Amen. So, we're talking about the conflict within ourselves. So when we continue to look at verse 2, it reads, you lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. What we see here in the second part of this conflict with yourself, there's uncontrolled desires. And we see there's a few words that we see there. Because we lust, there is a word murder, there's a word covet, there's the word fight, and there's the word war. All those are there because when you are unable to get what pleasures you, the desires of what pleasures you, you move almost onto that next part. And that next part includes things like covet, you lust, you fight, you war. And then the ultimate ending is murder. A tatou mawhauwhau I le vaenga lea ua tala noma iei le tangata le nei o Iakopo. Le whai upu e lua, e whakatau le whete e na ina o le tangata. E iei upu nei iei le whai upu e lua. Whamai upu nei iei, whamai ua outou tu ina nau, ai le I maua. Ua outou fasioti, ma outou losi. Whamai le si upu nei iei, whamai ua outou femisai, ma whai taua, ai le I maua.
Ai whaanongolongo I upuna, o upu malava na, e whaamatala ai le mele o I le loto o le tangata. O le ale mele a ngai I le loto tangata, whamai a mata mai le tuina nau, e aluifo I le losi losi, e aluifo I le whimisai ma le whaitaua, e I lava I le mea pito sili o nā whaina le soifua, o le fasioti tangata. A e mana tunatu I vaenga lava le whaafsanga I tātou ma le lalolagi. O le taunu unga lava o le tuina nau o le loto, ma mea leanga lava mai totono o le loto, e I lava ina, e a whaina I le ola ma le soifua o tangata. Le ale mea misa ia pe whaatau nuu ai ia taua ma misa watu nuu te tele, e a mata mai I whea. I le white na inga lea mai totono le loto o le tangata. Le wha mai ene mua Timoteo, alona mo ta upu e ono. Se isu e tatou tusi wha mole, mua Timoteo, ta upu e ono. Alona whai poeiva e o le sefulu. 1 Timothy chapter 6. And we're going to read that together, please. Mawana o tusi ta upu e ono whai poeiva e o le sefulu. Ia. Oe mana o I le fia maua, e maua I lātou le whaososonga. Male mai lei, matuina nau e tele e balea ai, maleanga ai. O mea ia e moto ai tangata I le whanonga male mai. Wā o le manao I tupe, o le kumai lea o mea leanga umamanawa. O manao te tele iai nisi. Ona se sea I lava lea o I lātou I le upu o le whaatuatua. Watu ia ai, wa ati I lātou, e I lātou, I ua mai te tele. I'm just going to read chapter 6 of 1 Timothy, verse 9, and it reads, But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. We're talking about the fact that there's this conflict within yourself if there is a friendship with the world. And Timothy, Paul writes to Timothy, and there's an example here with regards to the love of money. But you can see there that it's the same trap for an individual. Because it says there right at the end of verse 9, it says that you fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. If we're not careful, if we're not looking after our hearts with regards to the reading of God's word, with regards to praying, with regards to the fellowship, there is a gradual moving into perdition or harmful or destruction that Paul is talking about here to Timothy. So that's what James is addressing today with regards to that. There's the uncontrolled desires because of our flesh. E le mawhai ona whaamani e ina le tuina nau, po tuina nau malo losi o loo iai I to tonu o le tangata, pe a tu maule fefaauoa'i ma le lalolagi. Mantua au tūle na atoa tātou a. Le lau tātou I loa, a whai e whaauoa'i le tangata ma le lalolagi, e a whai nai le maleisi tangata a, e yele fete e na inga I to tonu o le mafutanga. Lua, if e yele fete e na inga I to tonu lava o le tangata lava ia. E malama I tātou. Amen? We all know, because we do say together with Paul in Romans chapter 7 and verse 23, le Romana e fitu fai poe lua suma tolu, fa mai le upo Paulo, a ua o I loa le tū la fono ese I o utino, o lo o tau le taua I le tū la fono a lo o mafo fau, ua fai fo I au matangata o taua I le tū la fono a le angasala, o loo I o tino. Ngai e tuina nau le tino, e te te atu I le anganga. E te te fo I le anganga, I le tino. Mea nā le whai mei Paulo whai koe lusunga wha, a wea o au, o le tangata mālaia, o aise na ve ia te au, ai le tino o le neoti. That when we think about that struggle between the dark and the light, you know, Star Wars always talks about that, but it's a biblical concept. When we think about that struggle between the flesh and the spirit, and Paul says in
verse 23 of chapter 7 of Romans chapter 7. He says, but I see another law in my members. So he's talking about his physical body, and he's saying, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Because his flesh, because we're fleshly, we're in the body. Even though we're saved, but we still fall into sin. We're not sinning, but we fall into sin. That's why we repent of our sinful ways. Amen? Amen. Faapaiaina. Aisia, olo iaile mea, olo iaile fete e na inga o le tangata. Vaina muli tato te maua mai le fai pule na o le tato mata pule tai, ole nei le fai pue lua. Fa mai o le fai pue tolu fa mule. Fa mai ina ua o tau le ole atu, ua o tau ole atu, aile I maua, awa ua ole atu, male faa le tatau. At the end of verse 2 and the beginning of verse 3, James writes, yet you do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask amiss. If I want to put na e lua man fai poi tolu, o lo tatou mauaile siva inga o le fete na inga le o le tangata lava ia maia a. Awa o lo iaile tu ina nau ma losi, o lo iai foi tu ina nau le fa amalieina. Le tama fai e le tangata e wōma le lalolagi, ina ia whaatamu. O le sivaenga no na tolu, e iei le mele o le manatu wha sausili. E iei le manatu wha pito lava o le tangata ia, mō ia lava. The third view that we see here in the conflict with yourself, not only is there uncontrolled desire, there's unfulfilled desire, but there's selfish desire. What we see with regards to selfish desire is that James says, you do not have because you do not ask. These unbelieving or these false believers, these who say they're Christians, yet they're friends with the world, they will not ask God for anything because they are not willing to be obedient to God's holiness. That's what James is saying. He's saying, you do not have because you do not ask. The reason why these false believers don't have is because they won't ask God. They want to stay to themselves. They want to stick to themselves with regards to living out their own pleasures, their own desires. For me, for me, aile I maua ina ua outou le ole atu. O le manatu whasau siri le iai I le tangata e whai mai o ia o le kerisiano ai roa ma le lalolagi. For me le tala Iakopo, tau te lei maua, awa tau te lei ole atu. O le tangata lea, e musu e ole atu I le atua, awa e te ena e ia, le ola I le olanga whaapaiaina. E te ena le tangata lea. Le mafuanga na e le ole atu ai I le atua. Le la whamai Iakopo, whamai e le I maua e outou, ina ua outou le ole atu. Ai whamai la ia whaipuna e tolu, whamai a ua outou ole atu, ai le I maua. Lona winga, o tangata foi nei, e ole atu, ai se sele anganga e ole ai. Na le whamai le whaipuna e tolu, whamai ua outou ole atu, ai le I maua, a wā ua ole atu male wha le tatau. So we see here that they won't ask God for anything because they want to live to their own desires and their own pleasures. Then verse 3 goes to say, but you ask and do not receive because you ask amiss. And here we see the word amiss. And the Greek word for the word amiss is kakos. And kakos means to ask wrongly or with evil intentions. Selfish, It's their own selfish desires and their own selfish pleasures. O I tātou te maua mai ai, le upule nā o lo maua mai wha Samoa, tātou o tangata lea e ole atu male wha le tatau. O le winga le upu nā wha le tatau ino na upu eleni, e ole atu male a mio leanga. E iele mafua anga leanga, e ile mafua anga fau leanga. O lo mafu ai ona vala au o le mafu o le fau leanga lea pe e whaapito lava yate ia lava. So mo mai le ngangol fai upu tolu
Whamai ua outou, whamai whaingoa whaikoe lua, whamai ua outou le maua, e lei maua, ina ua outou leo le atu. Ai whamai whaikoe tolu, ua outou o le atu, ai lei maua, ngā ua o le atu, ma le wha le tatau. E yele whataita inga I le tusi a Jeremiah. We see in the book of Jeremiah, when God punishes his people for their evil doings. Ona o le leo si tai o Israelu, whamai ele whai pue iwa, ma le whai pue se fulu o le Jeremiah, nta pue se fulu ma le tasi. Whamai iova ia Jeremiah, lana profeta, ua I loa le fau vale I tangata o Utah, ma e ono nofo I Jerusalema. Wa latou li liu atu I a mioleanga o latou tamaa na mua, o e na le ma fo fai o na whaalongo I a upu, ma ua latou muli atu I atua e se e au auna ia te I latou. Wa solia le aingo Israelu ma le aingo Utah lau whengenga, na ua sia ma o latou tamaa. Mai la I o Iova ia Jeremiah. O le melea, o lo whapea na whetalai mai ia Iova. Whauta, o te whaao o le maalaia ia te I latou, latou te le mawhaia o na sawai, e ui lava I na latou ala langa mai ia te au, o te le whaalongo lava ia te I latou. O le whasalanga le ngau I le nua le atua nei, ua I latou I lalo o le na ave esea e Nebuchadnezzar. So this is, when we read Jeremiah 11, and these are the words of the prophet Jeremiah to the people of Israel. And this is an example of where God will not hear their prayers. And so for punishment because of their disobedience, Jeremiah is told to speak these words to his people. And in verse 9 of chapter 11 of Jeremiah, the Lord says to him, a conspiracy has been found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. They have turned back to their iniquities of their forefathers who refused to hear my words. And they have gone after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant, which I made with their forefathers. And we see here that the punishment that Israel received here is the fact that Nebuchadnezzar and the Babylonian kingdom come and take them away. And we read in verse 14, Jehovah God says to Jeremiah, say to the people, so do not pray for this people, or lift up a cry or prayer for them, for I will not hear them in the time that they cry out to me because of their trouble. We see here that there's a clear picture of sin. Of sin. When sin is present, God will not hear. That's exactly the same that James is giving us. They cry out, but they cry out with a heart that is amiss. There's evil intentions in their prayers unto God. That's why it says there in the book of James, you cry out, but it says you ask and you do not receive because you ask amiss. And it says at the end of verse 3 that you may spend it. This is another reason why they ask, that you may spend it on your pleasures. For many fai unga o le manatu nei le tuse Iakopo. For mei o le mafuaanga e ole atua ia, tele me e wha le tatau le lato o lenga. Ai for mei le fai upue tolu, ina ia wha uma ai mea yo o tau manao leanga. Tuso le mafuaanga la e ole atua I le atua. Ina ia wha tau nuu ai, ala tau manao leanga. And then the English word there, spend, is a good meaning of the word in the Greek. They want to expense, it's to expense their pleasures and their desires. But God won't answer that prayer. But that's what happens when there is a friendship with the world. That's the danger of friendship with the world, that we will not, or believers, false believers, because these are false believers that are in amongst the church. So unbeliever pursues self-pleasure rather than the holiness of God. So wale tangata e pelongia lona whaatuatua, e leo lona loto le fina ngalo o le atua ai mo ia lama. Paenga mun huli.
E le ngata iere whete e na inga maisi, e iere whete e na inga malona lava tangata, a iei ma le whete e na inga e whaai ua le tātou manatu le tai ale ni, ma le atua. That there is a conflict with others when there's a friendship with the world. There's a conflict with self because self wants to desire and all of the pleasures, and it will lead towards covetousness and fights and war and murder. But the final thought that is found in verses 4 to 6 is that there is a conflict with God. E iele whete e na inga ma le atua. Wha mai le whaipuna e wha. O tau tane muri luai ma o tau ma whawhine muri luai. Tau te leiloa ea o le fefaauoa'i ma le lalolagi o le ita lea I lea tua. O le manata muri o te fiatala noa iai, au mai e Iakopo le ata o le tane, le vao le tane ma le whawhine, pe a le whaamaoni I le ungari. Ona whaapea lea o le upo Iakopo, tane muri luai, ma whawhine muri luai. O le ata le au mai e Iakopo, pe a whai e wō le tangata ma le lalolagi, o le ata le au mai ai, ua le whaamaoni le tangata I le vā ma le atua pa ia. That the picture that we get here from James, he uses adultery as an analogy. And we know that adultery is when the relationship between a husband and wife has been tarnished because of adultery. And so here, James uses this analogy as one who is a false believer, says they're a Christian, but are friends with the world, is not being faithful to God. That's the analogy. So, iolo au mai e le ata e Iakopo, le whaamaoni o le tangata lea, I lona vā ma le atua pa ia. E le mawhai o na whaamaonia lo tangata whaolaina, pe a whai e te wō ma le lalolagi. Aisea, whamai le whai unga o le whai pune na e wha, whamai tau te leiloa ea, o le fefaauoa'i ma le lalolagi, o le ita lea I le atua. O le winga le upu lea le fefaauoa'i, e sau mai le upu e neni e tau o le philos. O le philos e mawhai o na whaamatalaina, o le vāvā la lata ia o se mafutanga. O le upu philos fo I le na whaonga e Yesu, e tala noa atu ai I lona au soo. I le Ioanes 15, ma tā upu e 15, whai pa 15, whamai upu e Yesu, whangai e Yesu le upu lava lea, o te leto ta ua o tau o au auna, a wā ele I loa le au auna le me whai e lona alii, a ua o ta ua o tau o wō. So, philos. Aisea, a wā ua o whaai loa atu ia te o tau, mea uma na o whaalongo ai I lo tamā. O ila, tātou te mauai, o le whai loa e Yesu Keriso, mea umai I le au soo. E wata ua I loa le au soo o ana wō. Aisea, ua whai loa mea uma. Ua iei le vāvā la lata lea. O le winga la o le upu philos, ai a tātou mai I le tuse Iakopo, whamai o le philos a le tangata ma le lalolagi. O le ale winga le upuna, lono winga. Ua vāvā la lata le mafutanga a le tangata ma le lalolagi. So when we look at the meaning of the word friendship, so friendship is the Greek word philia, and philia's root word is philos. And philos is the same word that Jesus uses to his disciples when he says in John 15 verse 15, I no longer call you servants, but I call you friends. Because everything I know from the Father, I have made known to you. So the meaning of the word philos is a close associate. When we bring it in the context of James, he says friendship with the world. Therefore, the view of that is that there is a closeness or an association of a false believer with the world. The world here is not the globe. The world here is ungodly men. So it's the company that you keep. It's the evil men that one would keep. So o le lalolagi le tala no mai e whamai o se
fefaauoa'i ma le lalolagi. E leo le lalolagi va'aia, le lalolagi na whaia. Ai o le winga o le upu lalolagi, o ele I oe o latou loto I le ali'i. Le whameile Ioane, momoali Ioane tako e lua whai pasuma lima, aua tu te mana nao I le lalolagi, po mea o iai I le lalolagi. Pe a whai e manao se tasi I le lalolagi, e leo ia te ia le alofa I le tama. That when we read 1 John chapter 2, verse 15, it says there, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. And it says in verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. We even look at the word enmity. Atato mata mata I le upule na e avea o ia maita I le atua. O le winga o upuna ita I le atua, I seisi tu, ua whai e le tangata lea e alofa I le lalolagi, ua whai le atua mauna fili. So le winga le nao le whaitau, so a tato whaitau, o se fefaauoa'i le lalolagi, ua whaia e ia le atua mona fili. Whamai Iakopo, whamai o se fefaauoa'i ma le lalolagi, wa avea o ia maita I le atua. E le tatau I le tangata whaatuatua le tulaga lea. That when we look at the meaning of the word enmity, comes from the Greek word ekthnos. It's to oppose in mind. It's to be hostile to God. That's what it means to be an enemy. So when it says friendship with the world is enmity with God, it says, therefore, whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. I guess there's an encouragement here, friends and family, that we must understand that there's a conflict that we will have with God if we choose as false believers. Because James is obviously writing, there are those who do not believe. O lo tusia Iakopo le tusi lea, ai o lo iai I le si o manga o e whaatuatua, I la tau o e le whaatuatua. Leisi va ngana no mai fai poe lima. Ele ngata e avea le tangata lea maita I le atua. Ai fa mai whate o tau ea, ua fai mai fua le tusi, o le loto o lo nofo I tonu I ate o tau, ua nau ia I le mataua. O I tātou te waia, ele ngata e ita I le atua, ai manatu maa I le upua le atua. Fa mai le lenga nai fai koe lima, whate o tau ea, ua fai mai fua le tusi. E leo mamafa I le manatu o le tangata lea, lea o awina ma le whaitauina o le upu a le atua. The second part that we see here is that there is also, in verse 5, it says, do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? Here's also a disregard for the scripture. There's a hatred towards God. There's a hostility towards God. And in verse 5, they think that scripture is in vain. There's a very low value given to the word of God. That's what we see here. And we also, it references a statement there saying, the spirit who dwells in us yearns jealously. It's a hard word to say, right? But that statement's actually not found in scripture. But it's actually referring to the fact that the whole of scripture, whoever is a false believer, not only will they love the world, they hate God, they are hostile to God, but they have a low view of scripture. O le tangata e alofa I le lalolagi, pe fefaauoa'i ma le lalolagi, tātou te vai I le ita I le atua, ai le ngata I lea, e manatu maa I le upu. O lo iei se tusi whaitau o te fia au maia, I le Ioane alona matau poe lima, upu a Iesu na whaapea atu I le au Phariseo. Whamai le upu a Iesu I le au Phariseo, e sue o tau I tusi, a wawa o tau manatu, tau te maua I le ola e whaavavau.
O tusi fo ia, o loo moli mau ia te au. Ai le ma whawhai o tō, ina o mai ia te au, ia o tō mau ai le ola. O loo whai atu i e sui le au whaurasei, o tō te sue i tusi, o loo tō usita ia le tū la whona mose, ma le awhionga pa ia le atua, tō te whaita wina, ai tō te musu e o mai ia te au. In John chapter 5, verse 39 and 40, I just said in Samoan that Jesus actually says these words to the Pharisees. And he says in verses 39 and 40, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. But you are not willing to come to me that you may have life. So Jesus is saying to the Pharisees, you're reading the scriptures, but you have low value of the scriptures. You do not realize that I am who the prophets talk about. So the value of scripture is also seen as very low by these who love the world. Okay, we're up to the last slide, John 5:39. The final part that we want to look at is in verse 6. For many whaipoe ono, a uafoa e mai e ia lea lofa tu noa e sili, o lea, na whaapea mai ai, e te e atu lea tua i e wha maua ai foa i mai lea lofa tu noa, i e wha maulalo. O le tangata e alofa i le lalolagi e le ngata e ita i le atua, e manatu mape whaatau waa ia te ia le manatu i le upua le atua, ai muli tātou te waa ia le loto wha maulunga. When we look at he who is in conflict with God, with regards to one who loves the world, we see three things. Number one, there is hostility towards God. Number two, there is a disregard for the scriptures. There is a low view of God's word. Three, we see pride. Because it says there in verse 6 of our text today, and it says, and it reads, but he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. O i tātou te vaavaa'i ai, e te ena e le atua le tangata whaamawalunga. Whamai le lua Timoteo tāpue tolu, whaipue lua, a waia vea tangata mai alo lofa i lātou ia i lātou, o e mana nao i tupe, o e loto vii, o e whaamawalunga. O tangata whapena, e te ena e le atua. That God will detest or will turn away those who have pride in their hearts. We read it in the book of Paul to Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 3 and verse 4. Verse 1 and verse 2. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, and proud. Pride is in that list, but God detests and turns away those who are proud. Tatou te matamata i le upo le atua I le tae aole nei. Pea tatou wawa ai lana upu. E manino lava upo le atua mo I tatou. Amen? E te ena e le atua le tangata e ita I le atua pea lofa I le lalolagi. Awa te ena I le atua le tangata lea. Whamai e whaatau waa fo ilana manatu I le upo le atua. Ai whamai le whai upu muli le tatou tusi whaitau. Mai e te e atu le atua, I e wha mawarunga, ai foa I mai le alofa tūnua, I e wha maulalo. So e vi ia le atua, ona o loo maua pe I tātou le awanoa, na le whai mai le amatanga lava le whai poe ono, a ua foa I mai e ia le alofa tūnua, e sili. Praise the Lord. That when we consider that he will detest the proud, because it says there at the end of verse 6 of our scriptures today, but he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. We praise God that there is still grace. But we need to understand that he gives more grace, but we need to understand that the love of the world is someone who has pride in their heart. So that's a test. Praise the Lord. O le tofo tofonga le na o le taiao le nei. Ina ia wha malama le lea ia te itato. Wa au mai le anganga o le atua ia te itato.
A whai a lofa le se tasi I le lalolagi. A whai fefaauoa'i le tangata ma le lalolagi. E wa'ai inga ia a. O lo wa'ai le whete e na inga lea maisi tangata. Mou lava tu ina nau. Ai fo I ma le whete e na inga e uai I le ita I le atua. Ma le wha maua lunga o le tangata I le atua. O le tatalo I tatou, ina ia wha maulalo o tatou loto pe a whai o le tūlanga lea. Amen? That when we consider today's word, that when we look at the dangers of the friendship with the world, we now know straight off the bat that is not of the body of believers. But we know that if there is friendship with the world, that means there is conflict with others. We'll see that through fights, wars, we see that through strife. There is conflict within yourself because you lust after your own pleasures. There is selfishness there. But third, we also see a conflict with God, and that's pride. And if pride gets in the way, that verse 6 says that God will resist the proud. But praise God, there is still grace. And so a reminder for all of us today is that we must humble ourselves before the Lord. And next week we'll go through the humility. How do we humble ourselves before God? The test of humility in a new week. So when you whamamia le atua lo tato aina le nitao, ia me se fo I le whaalongolongo, ia ma le ono sai ai, I le ao awino le upo le atua. Amen? Ya, tato tula I mai, I le nitao o te fia whaivine tato le tatalo. Tato pate ta I mai upo le tatalo le nitao. Pawhetai te le tama, Ila upu, whaangolongo I le nitao, whaamalosi e fo iau, Ila usavali, o le whaatuatua, awhataila wa fionga, e whaamaoni, e au ngā, moa. Ia vi oe le nitai au, ono lo wangalele, ia te au. Awhataila whaolatanga, moa. E vi oe, e whaowa. Amen ma amen. Thank you, Lord, that your word is true. Thank you, Lord, for your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. We pray, Lord, that your word will continue to stir our hearts. Father God, that if we consider these things, whether we are selfish, whether we lust after our own pleasures, whether we are friends with the world, Lord, for us to test ourselves to see if those things, if we're prideful, if we're warring against you, if we are in enmity with you, O God, Lord, we repent before you. Forgive us, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, tatua lalo mai lalo, aptai, ono Yesu. Amen.